thing tang kam Chorchanpur mi hi lang Kangpokpi mi hi lang Tengnopal Chandir hi la Tamenglong lang hi la chule apola ma thing tang mi te adika Kuki society le zomi hi la Chin hi la ko hi tale ami zo lam hi tale kinga ka genut khatau ma zani thil ki ball pen kha in falawa kichia any life integrity thu zika negative comments tampi tak pen kha clarification kha kapi uta ji again pen kha emotional integrity of Manipur kiti hen emotional integrity kiti pa chu kol levai to emotional integrity ki ne he mete pangal to le mizo sito as a friendship circle chu emotional integrity ki nei ve ka he ale ji kha ken lung thim tho ne ya ki gen tho he en le aje kha chapter chu mi ki koi hen lang khoti mi pi sentiment wa su kha ka public te lung thim hello le ki hipo ilung thim le ki he idoyu le ki he itupu le ki he ilele imite phaya ki tang te kha priority pi nga ya hin ko tam pi tak ei lunggel theilo ji ka hin ko tam pi tak I chan bi kha ki doi po hin ko tam pi tak phai sungom te la safe thei na dinga chu amau lung thim le hol de anga ya amau ki pak na dile ge na nga ya amau le su boi de anga ya jidinga khajor tam khaung ki manga he chule igen zo si kha anoya thil ki bol to le ki tuk lo mai the hin tin ji khale ki thim tu tinu chule zikikal boina ho adu da ho chamna sim thei dinga power le ka nei po chule kei ka status to le ki tuk lo he in PO ma ITLF mo they are the right person he kei ka hele chu student body leader mai ka he student body level ka gen thei ka gen he MEP te gen thei taka imitai vo mo he le ki muzo lo he ei lung chomji ka ti mai leng Chorchanpur ate hita hen thing tang ga mok te hita helang khoi ta khitale ilung na ji ko mi khat mi ni khoyule amau ji ta te ko singa he eya thing tang ga mom chau si sing khat le phalo dinga he ahila phai sungom khu ke record data nei chane he more than 20,000 phai tawa ale ji more than 20,000 chu nangin na lung na je ka khat le ni thing tang ga mom chu la khut tha he le ji lama tes hin asanga khu tha dinga hiwa ji mi an cha ka umi su pi tam tak te khu I pau ki bat pi te khu lak do phot ngai ki ti ji lak do na dinga chu thapi lang ni sa he le adot le ahi ti ngai igam sung hung tu lang in mun hung tung phat he amau le lung mungin ki chole ji phat chu le plans and policy sim di te nong si mu ngai ding plans and policy sim dinga student body le ki po we are not the right platform ja chu Kuki NP hita helang ITLF hita helang zomi council lam hita helang ku hitale they are the right body to handle all those things and then I am not the right person to conclude whatever happenings I mean like things is going on at this juncture the to hintin ala hetim ki winlang public mi pte ke nga appeal ka bon chu thil ki gen ho le thil ki bor ho zo si hi ewa dinga khonunga phatna dinga ki bol hi hen imi pte sentiment helowa waki bole hi po chule zani kha akichi kha in fala kha MLA minister khat chale ki mu pi lo hi defense central apata defense security personnel hungte top official hungte ta ki howa chule ko committee hungo ama mi te CSO chule very best student organization pagu hungo ko committee to neta ka chu khomna khan ka ki gena nangul hung pang theu he le bangje ka MP body te hung lo hi ve mo MP body te hung lo le ken gen ti ke boy I am not the right person to talk with you officially kiti je ka chu tuni ibol pau chu goodwill mission hi hen just to build up confidence within the hill and the valley beyond that chu ken ka gen theu po hen political standpoint le bang adang chu bang macha gen le ki nei loi ti chu le ka gen ut khat ki chu public media dinga tu lai ta ka hi hoax news atama viral a hi lo ngen ikithem mo ikithem lau gam tawa chule ingai dan ngen apula ka le gen gola kha ingai dan ngen chang igeno social media ngai dan igeno China tak hung su pau hi zipa hin le civil administration ki pok dan society ki pok dan tampi asukha chule kalagian sa gola TC network ka thuguk sel thailo te itiu pau kha tu hi atak hung po te thuguk ki sel thailo pa hi akhok ma jinga
tu hin gal bol di hi lang chamna bol di hi len le thuguk isial thailo hi le mun khata chu I objective tung masang si chu leng thau thau ding ai je ka chu lam kai te ho tu te in thila bol pa hi ka bula ka gen gola khan ki kai thak le morar ki suk downing sanga banghem objective banghem malung gel ti pa anytime we are being open to receive any phone calls doubt in ya hele ki call jinga ki dot jing the he ji hawks message le khatin angai dana gena a viral sat pa ho hin ki depend poi tu kati hidale phaya kha meiti te nei dot pen khabang hem tile chorchan pura doctor ti mo doctor khat rep ki bol ai ti wi chu doctor rep ki bola doctor khat nu mai khat ki that ki ti ai chu ale en le ki hello wai chu allocation le he wala mi le he tu le genun ken ka he poi ki ti chu ali jigol he mau sunga le hawks message azole banghem propaganda za rumor secreto amaule maule ki su thau thau eule khoti ba bo ale a ground of front line umte to apolama hawks message kreta viral message negative viral message pete ki tok thei lo hi ji ka chu a ground umte hin front line umte hin gam lenam sentiment hepuma front line na dinga thisan phalnga ba dinga he polama umte in ipan na di dol chetin pangetinu suggestion positive constructive suggestion ipik thele pi tinu a hi lowa hi le destructive comments ki pi kun lo lai te ki tu chule society ki okna thei ding le society ki pal thei na ding le mi pi unity sukhen thei na ding a hi tu lai te ka hi hawks message le negative destructive criticism pi kun hi lowa hi tu lai te ka hi jika chu apolama ka umak I'm safe zone ka umiti man hi inok nop gen ding hi po at sunga being trap igal mi te mai ka sunga trap umte ading le gen ngaya gel ngaya chule a front line atai ti ading le gel ngaya chule a front line a thinga ma sule jana angola duty pule ki hinalai jiti ading hile gel ngaya a ground reality hellowa under air condition room auma inok nok gen pa hin society tam unity pa hi sukhen theding chule society forward na ding pa hi destruction of pang zo ding pa hi ai thei chanin public kinga appeal ka bol no me se pa hi control bol itu chule imasango hin plans and policy hi za hum po tok pandinga hi tu hi chapter ki pan ko pan he mi pi te lung lau pu tinu plans and policy ki creating chapter hum ki sim pandinga hin ji there takai the real episode hum ki pandinga hi ji chule ka gen noma a hinla a ki gen pa hi eu society thing tang mi te zo si phat chum ne dinga plans and policy ki bol go he gal tool gal ping pa tool gal ki nei pa hin a solution le pi dik dinga hi po there is lots of way how to achieve our objective here jipa chu ai thei chana in pi te hi ta henlang chule CSO dang hi te to chut khoma plans and policy ki sim go panei ti chule mi pi te ke nga kaung hi sake ka ki pa ka ai thei chanin hawks message le viral message so le ingai dan positive hilo ka destructive criticism pa hin ai thei chanin tu lai takhin ki control ti chu ka genu te ka ki pa ke